I pozdrav svima, s vama je Golub the Car. Danas igramo Far Cry. Nastavljamo tamo gdje smo stali. Treba da odemo do nekog doktora. On se nalazi ovamo. Nadam da imaju neka kola ovamo. Imaju. Dobro. Znači, sad sam uzeo snimanje, nemam ništa drugo da radim. Dečku, da se u život. Stalno učiš, stalno radiš domaće zadatke, nekad. Biće problem kod toga da treba da odemo kod ovog doktora jer ima neprijatelja. Ja da idem peške od njega, jer znam, prelazio sam igricu, naučio sam da je najbolje ići peške. Ja ovdje nađemo šumu, to će nas teže pronaći. Nema ga nešto. Opa, poceo se. Ovdje pitanje nešto. Kaže se nekom, bit će opasno samo otići do tog doktora. Što nikom ovdje drago, ko mi ne vjeruje. Čuj, vidi kozu. Stani kozu, trebaš mi. Ne trčat ću mi nešto, stani. Dobro. Da, ovaj god skin. Da se hilamo. Problema je životinje ne viraju. Nalazimo šumu. Jasno. Ću ja tu da koljem. Što ne vidim. Što ne dođem. Ne vidim. Mora se razmišljati. Ovo neće da se vidi. Neće. Ne sam ne.
Šta? Koliko sam debel, ne mogu pođem po vadrmu. This island and everyone on it is burning them. Samo mi još komodo moramo upali. Da, ubili smo još dvoje. Dobili smo skill. Jedan molotov koktel. Gdje je to? Čuli ga koljem tamo javu? Ne, baš je. Evo ga! Gdje je dole, gdje je pokosu? Gdje te idu? Ne pričam baš puno jer sam se skoncentrisao na igru. I doktor treba da idemo neko od ovih planova. Ete, prvi deo puta. Naravno, zašto nisam dao mi mora? Htio sam da kažem zašto nisam koristio fast travel. Ali nije suština ove igrice, ne može. What? Aha, ono kao. Ali da ne ovo. Da. Ljudi iz onog tamo kampa sam se vratio u moj put. Zato sam izgubio pušku. I sada ne dam izgledati. Treba evo ga put. Nije da li idemo peške. Ajde bre, daj mi pušku. Znači, imao sam ja prije svoj način da stignem do doktora. To je sad projurim odavde kolima. Ali nije. Sada ću tu. Sada bude lepo znači. Idemo mi ovim blizu. Prelazimo tamo. Nisu nam baš neke velike šanse. E da, stanite čas. Dobro, jet skill. Skillovi. Šta mi je sve otključeno? Ne.
Okej. Nema ovo. Mogu ovo iskinemo. Sad imamo 3 crteži. Da, no tamo puno. Ali ovo nastavno se nije nešto. Da li da idem po ovo gdje ti je onaj problem? Šta ima za mene? Da li idem prema to? Što se dešava sa mnom? No, pokvarim se. Ne. Sad da odem gore. Treba ovdje ljudi da se vise. Samo da se puca. Dobro. Yep. Darling. Dobro, to je ona tamo planina izgleda. Nije, baš kako je dobro. Da izvidim si tu išao. A dobro, to je ona planina, dobro. Mogla se prebacim penu. Dakle, to se prebacim. To su gore. Trebam da ću to. Šta radim? Što stali? Holy fuck! That's a Komodo dragon!
Dobar. Uspio sam. Najvažnije. Mi možemo na reku i da pregazimo, nema. Da, to je na tanju planinu što sam mi rekao. Imam već cijelu taktiku isplaniranu do tamo. Ne, to je njegova kuća. Izgleda kao veliki tobog. Ne, ko ti rekao se spuštaš? Tamo idemo. Evo obilažimo. Ima li nekog... Ljudi... Da li ga obilažiš? Tamo je jedan... Dobro. Joj, on me uplašio ovdje. Ako... Možemo da ne trči. Evo. Biljka. Neki glubnik. Put, ja. Nego se misli. Izmijem se, malo mi je zapušen nosa i rano je ujutro. Malo sam, što bi se reklo, spao. Dobro. Stignem u doktor, odradimo jednu misiju, to je to. Što nemam vremena, treba da idem, drugu mi je rođendan. Moram da idem na rođendan. Tako da danas će se uploadati samo jedan video i onako nisam uploadao juče. Izvinjavam se zbog toga. Nekako prosto malo je teže imati YouTube kanal pošto morate da mislite o svemu. Znači, kad ćete da pustite snimak, kad ćete da ga rendate sve, a morate imati slobodno vremena. Ajmo se gledamo. To je taj doktor, pravi neki lek od te čovjeka. Well, that's it, Dr. Bernhardt here, or in and out, as the case may be. Yeah, I'm Jason. Dennis said you'd be able to help me, that you found one of my friends. One of your friends? Huh. I am, distilling a batch later today. What? Oh, you mean the girl, Daisy. Oh, it's Daisy. I assume she's speaking in code. Izgleda smo našli našu prijateljicu Daisy, to je za početak kako ste vidjeli. Ona izgleda bolesna. Ok, unutra. Go see Daisy. Idemo da vidimo Daisy. Evo, tamo. Burning up. Yes, of course. When I found her, she had cut her arm, which in itself would be no cause for alarm. But she
Izgleda su je prije bili pirati. Malo dok je bežao kroz vodu izvijedali. Ajkule, nešto posebno. Ništa posebno. Fali nam neka pečurka izgleda. Where should I go for more? Koju ćemo naći u... Set us up with a couple of cave mushrooms in the brightest rain. Cruise the cliffs. To the west. Thank you, Doc. I'm sorry for the rush. Da. Nothing of it. Girl must live. You and me both. Idemo. Moramo da nađemo pečurku. No, njoj da pojemo. Imamo pećinu. Tako mislim. Ovdje nema opasnosti, sigurno. Davno idemo. Opet, znači mrazimo. Nešto čuču. Da, jedno nešto nije to. To negdje kod vode, aj sad će bude jump scare. These cliffs aren't west. Priđi mi iskoči neki. Right. You didn't mention the cave was underwater. Da. Priđi mi iskoči uči. Brzo plivam. Ajde, moš ti to. A evo što si. This crazy doctor better know what he's doing. Jeste ludo. Kaže, ovo je ludo. Leap of faith.
Whoa. How long was I down there? Oh, Jason, what a pleasant surprise. I whipped up a couple of high notes since you were gone. Oh, yes, and the girl is now awake. Terrible fever, however. What did I do with the burgers? Oh yes. I finished them off. I have the mushrooms. Delightful. Give them to me. I need a couple of minutes to prepare the medicine. Go check on her. How you feeling? You got away, that's how I'm feeling. The doctor's a real trip. Oh, he's harmless. Oh, he's kind of sweet, actually. He carried me here. Escaped from the convoy. At some point, I passed out. The doctor saved me. I'm glad you made it. It's been really rough. Jason, what's wrong? Grant, Stop! Daisy. No! I'm so sorry. So that's it? What's this? Are you gonna be okay? I've got to talk to the doctor about the others. Yeah. You sure? Go. Jason, whoever did this, whoever killed Grant, deserves to die. Can I talk to you? By all means. I want to thank you for saving her. Think nothing of it. 3 of my friends and my little brother are missing. When I find them, can I bring them here? Absolutely not. I cannot afford to have Vass's captives here. His men buy product from me todo el tiempo. Then this is the safest place. He won't think to look for them here. Please, Doctor. Let him bring the rest here. They'll die otherwise. Agnes. How can I refuse you? Of course they can stay. Oh, I'm going to need a double dosage to calm my nerves. I'll be fine. Wait here, all right?
gotta find the others. Jason, did you find your friend? Yeah, she's fine. Thank you, Dennis. You made this happen, not me. It is your victory. Where are the others? Is there a way I can search for them? Anything to... find them? You know, Jason, the pirates use a satellite dish for communication on the Medusa. You could enter the comm room and listen in on the signal. What's the Medusa? A ship that has been beached nearby. With pirates guarding it. The path of the warrior, Jason. Train your body, and your mind will follow. The Tatau will bring you closer.